General Francis Ogola niro ikorwo rukirikia gwikirwo gaturumo thutha wake gukorwo agikirwo nyumba-ini yake ya ukiritoria we akiendaga kwekana uria erite family yake ikorwo ikimweka thutha wa mathaa 72 ni tariki 21 mweri wa kana mwaka wa 2024 ni mwihoko kwa ati we akiumia giaku ni giakorwo gikwagirira ni mwihoko kwa ati we ni watiria thayu Nina nyene ndaikare gitege kyo memere kyo ngetha ngoro gikumenyithia maria andiki aitoro magitinda makirioga county ciothe 47 ona maria maikoro magituhaririria ona jawa itoka cia bururi guku alikuwa Muthingi TV na gitio kinene kitikira ngoro gikunyita ugeni awoke kumenyithia mauna mage maige gukore kwa Muthingi TV mutamburo kwa wito na ukorwo kiwirorera mwena wa Facebook ari Muthingi TV na mwena wa YouTube ari Muthingi TV ni ria kwa gikunyita ugeni getika wa boy wa jauna tukiambiriria turikia ginya kuria county-ini ya Siaya ni county area General Francis Ogola aikorirwo akiuma kamwira abetie gutamba county-ini ngurani hamwe na mabaruri ngurani na nikuo akorirwo agicokio muthenya wa umuthi kuria gikorwo kigo nyumba-ini yake ya ukiri ni igongona rikorirwo gitafanio rungu rwa mabitha a Biraru. Ogola akorirwo akihuruka thutha wa mutino wa ndege riria ari kuria mwena wa Elgeyo Marakwet wirimu wa Kimani na ikane gifuatirira horo wegie mathiko maya na ino ni ya ripoti yake. Nani mate kiambiriria kia o mundu guku thino nikire na muthia amugutire ugiretikiria munene wa Biraru cia bururi no akwe na athiko ari wathanini guku kieha ciuria maithori na kigiriko igithamka mucii gwake gia county ya Siaya guku njata ino ya bururi igithikwo na njira ya kijeshi hari guteithia General Francis Ogola. Personally, none of you know that information, but I know he had a very, very good working relationship with His Excellency. Na hata niliona Excellency jana umeshika macho kidogo, watu wakasema hii ni machozi ya crocodile, these are fake. In my heart, from what I know it was genuine. Nahari ndumuriri ya muthia ya murio wa Ogola Joel Rabuku na ikitieretana kuri andiki anenda cia ukinyaniria agithingiriria makorona uigiriki makiria riria maratabia ngano cia gikuo kia ithe nenda-ini cia ciothe cia ukinyaniria akionania kwaga kuiganira ni uria amwe maraheana mihuhu ya gikuo kia General na kuga mutongoria wa bururi Dagitari William Ruto ndari na thina wa kwamura ithe. You know, Your Excellency, even up to yesterday people were still speculating, oh, President appointed him because of this, oh, President I want to clear the air with the conversations I had with my father about his time with the President. He didn't really divulge any national security issues, but generally I feel it's important to first of all clear the air. The President didn't have to appoint him first of all, and initially he saw his competencies and decided that this is the man for the job. But very quickly, they started becoming friends and they formed a serious chemistry, which he would tell me, I have had a very good meeting with the boss. Now tell me what it is. And it's not the president alone, the deputy president as well. Really enjoyed his company. They formed a serious working security relationship of securing the country, and his cabinet secretary. These people became like brothers. Hari mwiretu wake Lona Ogola ni atariirie na wendo muturire wa ithe akimweta ta njamba ya bururi mundu weitikitie na gitugi kia mucii oro hamwe na bururi. Mepewa EGH for breaking the news that the general is dead. Let us be sensitive, tafadhali. Bloggers, watu ya media, mwambiwa bloggers wache mchezo, and mention them by name. Lakini hiyo tabia hapana. Naguo mwana wa Biraru ni marutire itio ciao cia muthia kuri munene wao hari igongona riria rigutura ririkanitwo bururi-ini guothe na njira ya gwathiriria thabari ya muthia ya General Ogola na munene wa Biraru wa mbere gukwa ari wathanini.
na hari thafari ya muthia ya munene wa mbiraru hari gitio giake kia muthia General Francis Ogolla ni ahurirwo tharuti ya mishiga 19 thutha ucio mwiri wake wa ikurukio tiri-ini igongona riria riuma ria mwanya amu rihuthagirwo guteithia atongoria a ngathi cia iguru cia bururi ni mate General Ogolla arari njamba ya bururi na ni aratekete ni bururi. Kuruka thayo General Francis Omondi Ogolla ngiribotera Muthingi TV geto wa erimu wa Kibani. Na turecicie mathiko ma Ogolla nake President William Ruto ni athiekana ni aikorirwo agicakayana kumuhe gitio giake kia mwisho mundu gwetwo General Ogolla na kuria augite ati arari mwenda kana arari mundu mwendi bururi hamwe na mundu mwendi wira wake na makiria kwenda family yake na kuria President Ruto augite ati we ona Ogolla ikorwa kihuruka adarare na thina nake. Ari tariki 21 mweri wa kana mwaka-ini wa 2024 mutongoria wa bururi William Ruto nianyitanire na family ya uria urari munene wa mbiraru Francis Ogolla hamwe na makiri ma muingi gicagi-ini kia Nginya kaunti ya Siaya niguo kugira uhoro uria urari munene wa mbiraru Francis Ogolla. Ogolla ahurukirio gwake Alengo kaunti ya Siaya igongona riria ririkirire na irathukio ya mishiga 19 arita njira ya kumuhumba gitio giake kia mwisho kia umbiraru. Akiaria hindi ya igongona ria mathiko ma Ogolla, Ruto ni agathĩrĩirie Ogolla na kuga ati ni arakenerera itua riake ria gukorwo ni acagũrire Ogolla ta munene wa mbiraru guku akigathĩrĩria Ogolla ta njamba ya wira iria irerutĩire hari kugacĩrithia thayu na ũrũmwe bũrũri-inĩ. Ruto augite ati Ogolla ni arahutitie ngoro cia andu aingi nginyagia mwari wake Shari Ruto uria araroraga iguru Ogolla ta kionereria kiega. Very proud working with this man, General Ogolla, and I know for sure that I made the right decision, and if I had another chance to appoint him, I would appoint him again as the CDF of. I was surprised, amazed actually, that my own daughter was greatly influenced by General Ogolla. Mutongoria wa bururi William Ruto augite ati uthuthuria kinyi ni wambikitwo niguo gutigirira kiria giacungirire mutino wa ndege iria yoragire Ogolla na mbiraru angi kenda ni yahithukio. Ringana na Ruto ni gukoretwo na njuragano nyingi cia giuteti bururi-ini ciko iria Ruto akumithitie guku akiranira ati hindi ya wathani wake agukorwo akihurana na ciiko ici cia unyamu kaimana. We have lost many Kenyans because of extrajudicial killings. It is also true that we have lost many Kenyans because of political assassinations. And I made a commitment to the people of Kenya that there shall never be again extrajudicial killings or political assassination. That General Omenda and the team he has appointed to make sure that all details are laid bare on the accident that took away the life of General Ogolla. Akirikiria mutongoria wa bururi William Ruto augite ati bururi wa Kenya ni wakorwo ukiurwo ni njamba irendete bururi wake na arendagira mawega bururi wake. Ruto augite ati ni akorwo akiurwo ni murata wa hakuhi miario iria inyititwo mbaru ni muru wa Ogolla Joel Labuku uria aheanite mukana kuri andiki a muhoro aria maratambia muhuhu wa maheni nyenda-ini cia ukinyaniria. People may say many things because they don't understand what those of us who have worked closely with General Ogolla understand about the potential that he would do for our country. Tuache kusema hizo maneno zao ati he did this. These guys were friends in State House. Hii nyamtei kwenda huko. Mimi mzee wa
years. So hiyo maneno from today, unless you're voting me, mwachane nayo. Na kwanza hiyo bloggers always posting those things. Let me Gerifuatira Muthigi TV, Getoa Boy wa Mugo. No atongoria ngũrani kuma gũkũ bũrũri-inĩ makĩria atongoria a mĩahũ ngũrani ya kĩũteti na nĩ magwĩkinyĩtie igongona-inĩ rĩa mathiko rĩa Francis Ogolla na kũrĩa aingĩ makorwo magĩkumia general makiuga atĩ ararĩ mũndũ mũrutĩri wĩra na mũndũ ũrarĩ na ũrata na andũ aingĩ. Nake mũtongoria kana minister wa mbirarũ gũkũ bũrũri-inĩ Aden Duale nĩ akorirwo agĩkania arĩa makoretwo magĩtambia mũhuhu na makĩria ciĩgiĩ ithurano iria ciagĩkorirwo ikĩhetũka makiuga atĩ kana akorirwo akiuga atĩ Ogolla hatirĩ handũ akorirwo agĩkuruhanio na ithurano ici. Makiri ma andũ nĩ magomanĩte kugira ũhoro ũrĩa ararĩ mũnene wa mbirarũ Francis Ogolla ũrĩa arakuire mũtino-inĩ wa ndege kaunti-inĩ ya Elgeyo Marakwet kũrĩa ararĩ icera-inĩ rĩa kĩwĩra hamwe na maabitha angĩ kenda a mbirarũ. Atongoria a ngathĩ itiganĩte gũkũ bũrũri-inĩ nĩ mekinyĩtie mathiko-inĩ marĩa magũthiaga na mbere gwake mũciĩ itũũra-inĩ rĩa Ngia kaunti-inĩ ya Siaya kũrĩa mũnini wa mũtongoria wa bũrũri Rigathĩ Gachagua amũgathĩrĩirie ta mũndũ ũrendete bũrũri ũtungata-inĩ wake wa mĩaka 40 kũrĩ mbirarũ kuona atungatĩte ikĩro ciothe cia mbirarũ atarĩ na maroro o mothe. Accomplished fighter pilot, a competent and focused team leader, a humble, kind man, and all of us are privileged to have served with him under you. Ona gũkĩrĩ ũguo Martha Karua nĩ akinyirie handũ-inĩ ha mũtongoria wa mũng'ethanĩro Raila Odinga ũndũ ũrĩa orĩtie maabitha a ũthuthuria meke mĩtũkĩ nĩguo kũmenya nĩkĩĩ gĩacũngĩrĩirie mũtino ũcio. When an accident occurs, it's a security issue. There are security concerns which deserve an answer for the nation. And since an inquiry has already been formed, we look forward to a speedy investigations. I salute our fallen general. Fare thee well. What Kenyans want as a president is simply to make it public, because then that will allay all these fears. And the matter of General Ogolla goes beyond our sister Eileen and our beautiful kids. It's a national thing. Andũ a nyũmba na arata nĩ mamũtugĩte ta njamba ĩrerutanĩirie gũtungatĩra aikari kuona ararĩ mũndũ mwĩtigĩri Ngai hamwe na kũiguana na andũ kũrĩa itũũra-inĩ rĩake aratwarithagia ũthii wa na mbere thengia wa gũkorwo ndararĩ mũteti. The president didn't have to appoint him first of all, and initially he saw his competencies and decided that this is the man for the job. But very quickly they started becoming friends and they formed a serious chemistry. Na nĩguo kũmũhe gĩtĩo kĩa mũico maabitha a mbirarũ nĩ marathũkirie mĩcinga ũmwe 19 ĩtwaranĩte hamwe na rwĩmbo rwa bũrũri na thutha ũcio mwĩrĩ wacoka gũthikwo gwake mũciĩ. Handũ-inĩ ha Muthigi TV, Ngetwo Kĩng'ori wa Gatundu. Now, good Lord, may the sun na tũgĩthiĩ na mbere na rĩu tũrũge nginya kũrĩa kaunti-inĩ ya Kirinyaga kũrĩa senator wa kaunti ĩno mũndũ wĩtwo James Kamũkamũ Mũrango hamwe na mũmbunge wa kaunti ĩno Jane Njeri wa Maina nĩ maũrĩtie kana nĩ maikĩtie rĩtana makĩria kũrĩ thirikari gũkorwo ĩkĩririkana arĩa marakana family acio arĩa maragĩkorirwo kana family iria maragĩkorirwo magĩkuĩrwo nĩ endwa ao makĩria mũtino-inĩ wa ndege ũrĩa ũragĩkorirwo kĩũraga kana ũrĩa ũragĩkorirwo kĩũraga mbirarũ 10 kuma gũkũ bũrũri-inĩ maikĩtie rĩtana rĩrĩ kugo kana kwa maugĩte atĩ family nyingĩ nĩ cihutĩtie na makĩria kuma kaunti ya Kirinyaga kũrĩa mũmbirarũ ũmwe aragĩkorirwo akiuma.
hindi ya kuruhuria mfango wa tujipange kesho thukuru-ini wa muthingi wa Kutus kaunti ya Kirinyaga, seneta wa kaunti ya Kirinyaga James Kamau Murango hamwe na murugamiri wa atumia kaunti-ini ino Jane Maina Njeri nimaikite ritana kuri thirikari nene gwitikira kuriha family iria ciateire endwa o mutino-ini wa ndege uria woragire munene wa mbirarũ General Francis Ogola o hamwe na maafitha angi kenda a mbirarũ. Watu wa Kirinyaga tuko na huzuni mkubwa, tuko na msimba kwa sababu ya kupoteza watoto wetu wawili katika mkasa wa ndege ambao ulifanyika kule Elgeyo Marakwet, ambapo mkubwa wa jeshi pia alifariki. Ningetaka kuomba serikali kwamba katika msakato mzima wa kupeana fidia kwa wale wafanyikazi sana sana wanajeshi ambao wamefariki katika ule mkasa wa ndege, uwe ni wawazi na uwe ni wa haraka, kwa sababu wale ni watoto ambao wengi walikuwa na familia zao ambazo wameachwa bila mtu ambaye anafaa kumwekea mkate mezani. Atongoria aya mahoete thirikari kurubia family iria ciratete endwa ao mutino-ini uyu. Kena icio citu ni ndoria thirikari makikishe ate family cio ni cianyitiriro na ni ciaheo full support to muthenya ucio wa kumahurukia nginya in the future getha okorwo kwina ciana ciatigo twakikisha ciana icio ni cia thomo, okorwo kwina kanya kangionekana ga kuingiria no okorwo mundu wa family anyitirwo kana wa community ithenya riu maratigire. Murugamiriri wa atumia kaunti-ini ino Jane Maina Njeri niahoete thirikari gwika uthuthuria muiganu niguo kumenya gitumi kia mutino uyu wa ndege. Ndoria thirikari gwikwo investigation jiganu getha andu makorwo na full information na tumenye ate in future maundu ta maya tungigeria kumanyihanyihia atia ni undu ni ruo muno. Senator James Kamau Murango oho niekirie ritana kuri mubunge Ndindi Nyoro kugerera kigina ambunge arugamiriri atumia niguo kurehe ukuria kuri bururi o hamwe na county. MP umwe thiini wa constituency arabeo milioni 160 no women rep wanyu arabeo milioni kenda riu kuma milioni 7 wacietararia thiini wa Kirinyaga kigima bago milioni unge kama mathabu mega riu milioni 36 na MP na constituency arabeo mbia meita ke bakube atano ciria women rep arabeo. Nindirenda kurio nayo mbunge esirio renge bota guteithiriria na kuongerera women rep mbeca na ngoria Ndindi Nyoro wako ni wendete atumia ongerera women rep Kenya ngibambia mabote kurutira ndo ya wera. Ripotira Muthingi TV Jitao Joshua Jona. Haya na ripoti yo ni araikore gutuhekanya gaitoka mbere gakoro tugikiria twakoro githikura kuona ati ni turacokereria na magi maige guku ariko Muthingi TV. Karibuni na mwikarebe mujire niki kiaga kingi. Pasta, mundu toyo okago tukufio na ndari uguo tene. Thiguci ona thimu yake ndigikwira ndamehutirie ni password yekiraga. Maundu tamaya nimo mahagurite ihiko nyingi. Na ithui Muthingi TV tugakurehera tafarira ya mwanya itagwo kwiregeria. Ungikona mundu ciana cianyarara muthu umenye mutumia ucio no monete no nginya wambe wamukire mundu hiera thamake o muthenya wa kiumia kuma thaa 4 cia utuku nginya thaa 5 na nie Njuguna wa Ngugi. Riria turatura muturire-ini uyu ni tucemanagia na maundu matiganite, mamwe magatiga ironda nene ngoro-ini citu na mamwe magatuika rugano rwa gutura ruheanagwo. Ndiranegeria mwana wakwa iria, mwana ndari na outlet ndayambirie kuiba, mwana kiambia kurutira kioro kanua na maniro. Wathi kirabu no nginya urika uria andu a kirabu mekaga no wikore magero-ini haraka muno.
konge ni arata matwikirie konge ni endwa aitu amwe makimenyaga aria angi matekumenya kirinde magucagia bangi magoka makanjoherera muteini makaura ngudi ta bag kama bag ya boxing weka atia sasa sijui nie ndio tumoherero hari na muti hau lakini sasa the end of the day nduri na handu ha kurira na nikio nie teri wa Mwangi njinyitetie muthiori gwethana na andu mena rugano rwa mwanya tugakorwo tuikara thi nao magakorwo magituhe maria manatokana namo ni o muthenya wa Juma thaa 2 cia hwaini thiini wa tabarira ya rugano rwakwa guku kwa Muthingi TV. Na nitwacokereria ngatho cia mwanya ni guthie na mbere na guikarania na ithwe guku arigwa Muthingi TV na mari mohoro ma hwaini tugicoka kiondo-ini gitu ni ati thiko nini tu thutha wa mutino wa ndege wa mbirarũ gukorwo kihanika kuria mwena wa Elgeyo Marakwet aici a mahiũ magakorirwo magitharikira itura-ini ria Kaben mwena uria ndege ino irakorirwo ikigwa. Naitwa Reverend Tarus Kirionon, ni Chief Kaben Location, na Kaben Location inapoda East Baringo, inapoda West Pokot. It is so unfortunate ya kwamba hii mambo ya banditry imeleta shida to an extent ya kwamba tumepoteza tu watu mashuhuri katika nchi yetu. Otherwise katika mambo yote sisi kama Kaben Location tunataka ombi letu kuu ni kwamba amani irejee, tuishi na majirani zetu, watu wafanye kazi zao na hata watoto wa kila mtu asomeshe watoto wake. So katika hali yote unajua area hii imekuwa tu prone to banditry, shida imekuwa nyingi. Na tugithie na mbere na makiria ma andu 30 aria mari kana aria mari na mawathe kaunti-ini ya Githumo ni magunikite na indo cia muigana wa ciringi mirioni 1.2 kuma kuri gikundi gitari gia githirikari kia NFD kana NFDK indo iria itanyitwo gukorwo ikimateithĩrĩria makiria kwirugamirira wona niki muturire. Asante sana. Congratulations. Tunahimiza sana. Kuna watu wengi walemavu, watoto na nini, lakini kina mama, baba wanawaficha. Ati wanaona haya. Sasa kama umepewa huyo mtoto, kwa nini uone haya? Kuna haja kweli? Wajibu wako ni kutafuta njia vile unaweza kumsaidia. Na sisi ndio tuko hapa tutafute njia ya kuweza kusaidia wale ambao ni walemavu. Kwa sababu hao wengine tunasema walemavu hapa juu they are brighter than you. Ni kuwapa ile nafasi tu wa kuweza kama ni kusoma au ujuzi wao. Kila mtu ana kipawa chake. Na tukiweza kumpa nafasi ya kutumia kile kipawa chake mtaona maajabu. Mkiwa na mlemavu msione haya kutoa watu wenu, kwa sababu kuna msaada ambao unaweza. Leo hivi vifaa tumeleta 1.3 million ambao tumetumia kununua hivyo vifaa ambao tumewaletea hawa 35 individuals ambao watapokea leo. Matatizo iko mengi, ingawaje tumesema tuko na hii tumewaletea, tunasaidiana. Mshaambiwa ukipata leo kama vile tumesema ni bahati yako ya leo, ukitumie kwa uwezo wako. Ni zawadi yako kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Na ukitupa zawadi yako, Mungu hawezi kukuzawadi tena. Kwa hivyo ni vizuri ujiweke. Itabuni ingine. Kama vile
msaada moja alitupatia wa 20 million. Siku hizi tunaweza kusema tukiweka yote ambayo tumefanya pamoja ni mabilioni, na Mungu aliwezesha kuizalisha. Hiyo yako moja unapata leo pia itakuzalisha, itazaa, inaweza kukuzalia bilioni. Wengi ambao tulianza nao wengine So we are expecting a representative from the Kisumu. Na tugithie na mbere mirurungano ni umiritie itura-ini ria Mbuya wa Chapa kaunti-ini ya Mombatha thutha wa makiria ma family ngiri igiri kana ngiri igiri itura-ini ria Mbuya wa Chapa gukorwo kaunti-ini ino ya Mombatha gwikora hatika-ini ya gukorwo makiurirwo ni mugunda wa makiria ma eka 300 na uria makoretwo makigucaniria gatagati kao na thirikari ya kaunti ino ya Mombatha. Riu aikari aya ni maikitie ritana makiria korwo thirikari nene ukorwo kimateithiriria matigakorwo makiurwo ni migunda yao. Hapa ni hekari 301. Familia zaidi ya 2000 ziko hapa. Watoto wamezaliwa hapa, wajukuu, kuna wazee, mababu zangu wako hapa, wazee kabisa, wazee. Lakini wataenda wapi? Tunaondolewa hapa, tuende wapi? Mbona hawana huruma na sisi? Kwa sababu tumekaa hapa miaka hiyo yote. Watoto wamezaliwa, wamekuwa, wengine wanasoma, tunalima hapa, hatuna biashara nyingine tunafanya. Baba zetu ni wagema, wanagema huku. Tufanyeje? Tunataka watu ambao wanatakaje na sisi. Na mbona wasije na njia nzuri tuelewe? Kila siku wageni wanakuja, mnaona Land Rover zinapita. Hatuelewi ni kina nani. Mbona wasituarifu hata fulani anakuja basi tuwasikize. Tuko tayari kuwasikiza kama wako tayari kutuheshimu na watupatie haki yetu kama wananchi. Usiseme kwamba sisi hatuelewi kwamba hauwezi ukatoa title deed juu ya title deed nyingine unless imepitia court ikawa revoked. But now hakuna hiyo process, haijafanyika, but wanatutishia na hiyo. Ndio posa tunasema hatuwataki. Hatuwataki. Kwa tunatumaini kwamba serikali yetu hii ya Kenya free ambayo iko huru kabisa itatuangalia kama wazaliwa na wenyeji wa hapa tuliohangaishwa na wakati wa mkoloni kwamba tutapatiwa hati miliki. Lakini kufikia sasa bado tunahangaika. Tunatajwa kama maskota. Kila wakati kuna wageni wanakuja, wanaangalia, wakiona mahali paupe tu tayari ni hapa, hizi nyumba ni chache tuweza kuziondoa. Wenyeji wakiondolewa wataenda wapi? Wale waloko pale ni squatters. Wamekaa kwenye shamba ambao si yao. Compensation yatokezea mahali naja kuleta mradi wa serikali kwa shamba ambayo ni yako, sio? Lakini sisi kama serikali hatutaka kuumiza wananchi wetu. Hiyo shamba ya serikali tutasettle wale squatters, tuwakatie, tuwape hati miliki kila mtu, na mradi wa serikali uweze kufanyika. Na ororo nyumba kana umemeri wa nyumba iria ciakitwo migunda-ini iria tahutukitio kiwatho kana itahitukitio kiwatho irathi na mbere gukorwo ikimomorwo guku kaunti-ini ya Bungoma. Aikari ni maikitie ritana makiria kuri thirikari ya kaunti ino gukorwo makimaigwa na kumaihinda nitha makorwo makihota guthama. Is over 500 million. Hii building kwa hapa. It is not something that mtu can just wake up in the morning and come to destroy it. Na sisi sio wazimu kuchukua pesa aina hiyo kuweka kwa shamba ambayo hatumiliki. We are the owners of this land by virtue of a lease ambayo lease iko na serikali ya county ya Bungoma. Sisi tuko kotini, county iko kotini. Jambo la kushangaza ni kuwa mtu anaamua kuja kuvunja jengo na yeye yuko kotini, kumaanisha haheshimu koti. The court ruling is set for Thursday. What is so wrong to wait for 4 days until the ruling happens, then you make your decision? If we are a country that respects the rule of law, we should respect the rule of law both ways. Sisi kama wananchi tunaheshimu sheria. Serikali yetu ya county lazima iheshimu sheria. Hii shamba tuko hapa tunalipa lease, annual rent to the county government of Bungoma. It is very embarrassing that serikali inachukua pesa kwa upande moja kama rent na upande mwingine inasema haijui hiyo mwenye ile shamba. Wanasema mimi ni grab hii plot. Huyu mzee alipata shamba under a leasehold. Yes. A long term leasehold in 1965. Nyumba kama hili hawezi amka asubuhi kajenga.
lazima unapata approval ya county government. County government has approved hii nyumba at every stage, kutoka kwa design, kusupervise mjengo with the county ministry of works. Hakuna mtu amekuja tukazungumza naye, lakini mimi nikaona vizuri niende kotini, alafu koti ikapea order, wakawaambia wasikuje kujaribu kutupa hii nyumba chini mpaka kesi itafanyika, na kesi itafanyika tarehe 25 Alhamisi hii mwezi huu. Kama mkaaji wa Kandui, hakuna venye mtakuwa mnachukua rasilimali ya serikali alafu mnakuja kutuambia hapa nyinyi ni elders wetu. Tunataka kama wewe ni elders, follow the instruction, lakini usikuwe elders mwenye unanyanyasa mwananchi wa chini. Mimi naunga mkono kama hii building inabomolewa kikatiba na inabomolewa kisheria, wacha ibomolewe. na gitio kirenere ujitekiria tukorwo tugithie nginya kuria iharo-ini na kuogomenyithia ciana cia atumia acia gitinda ikihanyuka kuria kana ahanyuki Victor Kipchirchir na Emily Chepkemboi na magikorwo makihotana ihenya ria Eldoret Marathon ikirekaini ria gatano mahenya-ini maya na magikorwo magitengererwo tauni-ini ya Eldoret. Kipchirchir ahotanite maita matatu kirumaniriria mahenya-ini ma kilomita 42 arahuthirie mathaa 2 na dakika 12 na Kemboi alikorwa kihudhira mathaa 2 na dakika 30. Siku ya leo haikuwa mbaya sana, ni ile tangu kustatiwa nilikuwa sijajiamini, lakini nilifika 33 kilometers nikaona ndaweza tena. Ya kwanza mimi nafurahi kurudia mara ya 3 na hakuna siri tu, ni kuprepare mzuri. I think niyo this time training yangu haikuwa 100%, ilikuwa almost 70%, so niliongeza kuvumilia. Ya leo nafurahi kwa sababu nimekuwa number 1 na singekuwa natarajia, mpango ya Mungu. Nilikuwa na imani kwa sababu nilikuwa na hiyo moyo. Last 2022 nilikimbia hapa, nilikuwa position 4. Sasa nilikuwa na moyo wa kushinda siku ya leo. Pamoja na alafu asante sana Jambo Jet kwa zawadi ambayo amenipatia, Mungu awabariki. Ningeomba na alafu namba 3 upande huko. Na ripoti yo kuma kuria mwena wa Eldoret niraikora gitutirihira mutaburuko wito wa mohoro agatho cia mwanya niwe gukorwo ugiikarania na ithwe guku ari kwa Muthingi TV na muthenya wa umuthi uria mundu gwitwa Francis Ogora aikorwo agithikwo ndikiuwe witamwiroreri wa Muthingi TV niki kana niki kimwe waikorwo ugithoma niki ndudatigwo ngiyuria ni hihi we kana nie gahofanirio hana atia family yakwa ni tugakorwo tuiguanite bururi-ini gano gakorwo kana bururi-ini gakorwo ukinyitira na njira nene na kuga ndari mundu murutiri wira murori wa Muthingi TV haria wakorwo ukiheo wira ndukanarute wira tari mukwandikira ikorwo kiruta kana ukirutira wira no ende ukorwo ukiruta wira tari Ngai uraikorwo ukirutira wira no mamwe wa maria ndaikorwo ngithoma na andikani nao mugaikorwo mugikana mugaikorwo mugicokeria ngatho aria mwikoretwo mukiandika kuona ati ithuothe ni turaikorwo tugibataranio no kio kia mwisho ni hihi weri ukahofanirio uhana atia ni aticemania kiumia giokite aginyagia hindi ya mundu gwitwo Amos ni muhuri wa kwa Bisha mundu gwitwo Jerry wa Mwangi no ma director witu mundu gwitwo Max no ma graphics mundu gwitwo Wairimu wa Kimani no ma producer kana ikorwo agituhaririria report icio hamwe na andiki aitu othe
Mudogote Bill Hakarothi niwe uma kura mwena wa social media ari Facebook na YouTube na kuge gwothe na kaire tugagwitwo watheka hamwe na timu yake kama ikoro magiturugamirira mwena wa TX amatigira ati niwe ikoro twamukira mwena wa TV thauti na bishasha ikoro igethera nginya kiumia gikite nyegetka be wajau gwiraga yamwe akwende akuige na akora thimeno tureririkanete ati we wa fata araria mwaki